miarsa nyangre penguntat warsani mangkin okupansi hotel Ring Nusa 2 keauningin nincap. Anut data saking tanggal siki kontos plekutus Desember warsa kali tali selikur, ketureksain tingkat hunian hotel langkungan 50%. Data inucap keuningin nincap yening saihang sarang okupansi rate bulanan ring 3 bulan sedurungane, inggi punika November kantos 3,3,3%, Oktober 6,6,3%, miwa September 10,4%. Ngenenin capaian selami pelekutus raina ring bulan Desember nemangkin, keuningin 3,3% ke Kantanang Ageng, raris ring periode September-November, warsa kali tali kali dasa, okupansi rate 4,6,3%, putus 0,3%, miwa 10,3%. Manut Managing Director Danusa 2 I Gusti Ngurah Ardita, penincapan okupansi rate sangkaning wenten pengelimbakan parikrama kepariwisataan ring Danusa 2 ngawet saking event olahraga, kantos event meeting, insentif, convention and exhibition, ring taraf internasional. Selami periode September kantos tengahin Desember warsane mangkin, Danusa 2 sampun kedadosang genah pemargen makudang-kudang event untuk taraf internasional wiadin nasional. Minakadi Indonesia Badminton Festival, ring tengah November kantos pengawet Desember warsa kali tali selikur, rapat pimpinan nasional, Rapimnas Kadin, 14 Bali Demokrasi Forum, miwa First Finance and Central Bank Deputies Meeting, tani pinaka edan parikrama G20 ring pengawet Desember warsane mangken, raris Grand Final Piala Presiden Esport Sanik Laksana yang ring tengahin bulan Desember warsa kali tali selikur. Danusa 2 taler sampun ketetapang pindah ke genah samian pemargen event KTT G20 ngawit Desember warsa kali talikur kantos Oktober warsa kali tali kali likur. Wenten kutus hotel ring Danusa 2 sampun ketetapang dados genah nginep para delegasi selami pemargen event. Yos edan KTT G20, Danusa 2 taler pacang kedadosang tuan rumah event sanilianan minakadi Global Platform for Disaster Risk Reduction ring bulan Mei, miwa Bali and Bayan Travel Fair warsa kali tali kali likur ring bulan Juni. Yudi Karnedi Bali Pos